Kalau korang tengok, kalau baju-baju dulu, baju-baju kebaya dulu, orang-orang dulu kan pada tahun 1998, padding tebal tu. Padding gitu. Macam-macam nak pergi terbang angkasawan gitu padding. Cuba kau ingat balik. Yang jenis padding, kalau butang tu macam butang buat kuih gitu dulu padding tahun 1996 tu, 98 tu, padding gitu padding. Macam Jupiter, macam apa tu, Dragon Ball gitu yang kartun hijau tu padding gitu padding tebal. Bila letak kat kepak dulu kita orang sajat belakang tonggek, depan ni kempis. So depan ni nak macam body tu macam body gold kan, pergi letak ni ni pergi letak kat sini. Adik-adik kreatif. Ambil lah padding tu, letaklah pakai dalam pakai cawat adik tu, lepas tu letaklah padding tu kat situ. Lepas tu pakailah seluar. Lepas tu menari lah, rehearsal lah dekat sekolah. Ingat lagi rehearsal kat sekolah. Rehearsal. Lepas tu saya sajak menari tu, kan lagu Rajak Tampi tu kan masa kena lompat-lompat. Ala tampi. Lepas tu kita orang pakai bulu-bulu tu, macam bulu-bulu yang macam tak macam orang macam orang asli yang punya tarian tu kan, pak macam Rajak Tampi tu kan. Masa mak lompat tu kan, tiba-tiba mak rasa macam ada benda macam terjatuh tau. Kan mak kelab ayat kan lipas, menjerit-jerit aku, lipas. Rupanya bukan lipas, Penny mak jatuh tu. Masa tu macam tu. Mak rasa masa tu kan, malunya satu sekolah malu padding jatuh Kalau padding tu sama kali tak apa, ini baju kurung mak warna purple, ini baju kurung mak warna hitam, padding tu terkeluar. Tak, kau kata apa boleh jatuh tu dekat seluar kau. Sakit perut aku cerita aku pun sakit perut. Terjatuh kan. Ya Allah, masa tu nak mampus saja. Time tu masa